Sengau sangsat bat sengau melungau perkat ia kalong jing. Kata kumi kupa bat arngut kelung kibak Hamas kalak kitnam. Hato kilayap ni kidang im. Sengau sen ai kamtam gitik arngut kebendri kelung. Kata uba arsnem berbosan senem. Ringkat ru ia kimi kipa. Kibak Hamas kalak kitnap hakan nyauterik Oktober arjar pulai. Na Israel sepok Gaza. Ki Hamas kim desu kimen semberiu. Wat ikelung ru kitnam teto metangnya sengap ia kene kubor. Ufikir arsnem u aral sansnem. Ukpa bat kami na Israel hakan nyauterik Oktober ajapsan. Syagasa bak kidnap ki Hamas. Hakajing tombor ke Israel. Haringkat ki ars paksan pungut. Ki wepat ki baka Hamas kala kidnap hakate jing tombor. Hakate ke nyauterik bana Oktober arjar arpulai. Ka Hamas kaong bakte kelung ringkat baka kami kila klan. Yam padonot ka kami it kini ki arngut ki kelung. Bat kum juru ki bayi ngasem. Ufkir ubadang prabanai bat Ariel ubadang lais nem tam karta hakate ke sengi beklasa kidnap cepok Gaza dagilena Hamas. Haringkat ia ka kami ke jungki bat ya ukpapan ki Hamas kila kidnap sagi wepat ki benta. Om hakaju zakabat kini ki khon lane bat kene kami. Hakajing pelak ke Hamas si hostage list menta kata yo kini kenarit ki klemdon satya kerteng hakatika list kabala pensngu si tang ya kami it bat ke behi ngasem bat halor kajing keren ke Hamas ru bagil dip klat Henry ke kami it pan kadang kermen bait ya kiti khun bagi dang im namar ke ong bagatip bagi Hamas ru kinang banbu ya ki hostage kelung kumbah usnem ladep ke Hamas ladep an pelaj ya ki kato kene kelung ki kena Uyarden bebas ubudi ukpa gini kena hakati kasni katakan nyauterik tubar arja pulai kajing kenap ke Hamas kamdei baki bu hakaju kecaka nrei laga jong kecaka balaong bayau ni ukpa jung di kena ru Uyarden bebas hadu menta om tipsu laudang im lani ulayam kanili margalin kawai ni hostage ke balalan menta kalaong na i kadu ya Uyarden hakalai potorik benai November arajar arpulai ugat ke Hamas beripet ya hostage ula order ya kanili bakanili kadai ban ong ya Uyarden bakalok ban arngut ki khun jungu kila klatno Henry kanili kliatu bangamla ban keren tok ya kajing sya namar kitei ke kemi bat kiti arngut ki khun kidang im ugat hadin kajing kerngak jong kanili ula ong nganlej dala jong baula keren ru daga sur ke bas nguma bat ke bas stream hadin kata kanili gala ong ngam ju isu ya Uyarden ukpa kiti arngut ki khun sagawe pat kubor pensusi susu ya kebayi ngasem jong kiti ki saungun kadai bak Hamas kala ong ba kiti kena arngut ka kemi kilayap hak jakasa namar kajing airstrike ka eri Israel lanik sipai jong eri Israel Henry Uyarden ukpapan udang im pun kena ke Hamas bat nagal yang uspuk person jong IDF kata Daniel Hagiri unepat ulaong bayakane kubor om perla pun kena bakilayap neim bat ngidas ngau kya juru halor kane ke benta namanta kite kalong ying kata ki saungut kata kumi kepa bat kite arngut ki kelung sengau sen gawe pat kubor banyu sengau bagi bahaying kerpat bat terang bat ki kwa banyu ibek ya kite ki saungut namar lakatsan banai kajing ap kermen lagi ap kemi lenti banyu ibyang ya lagi jong ke i bathon ki lo sekin nap sepok Gaza kamtam yu ke kulung banang prabanai karta hakati kapor uba mental odap arsnem tam bat yu te balasan snem tam katau Ariel badang hakane kesejan ke Hamas kelapan pai lene pelaj no ya saungut kisipai kentai kari Israel bat ki Israel ya as pangut ki koidi jong kari Palestine ngenai ap iki wepat ki kubor halor kane ke jingja bat ke jing ya pelaj beriu markel yang ke Hamas bat ke Israel subscribe ya kane ke channel bapila bani on the blood iki wepat ki video kublai sibur